Hadin ke jingyai budien baklam syong thai jong UMLA ke nongston uba makmelan bersan. Kasurok nongston chasopian. Kabadai kasurok kabaki paj ba kathan kilap khmi linti bha kelawan urlong menta. Hakabaka sorkar ling baka tanat PWD keladapan mang tingkah hadu praklur tingkah nak benta ban shnai ke kasurok da kasurok kaba shilan chiteng lani ke intermediate lane. Uba makmelan bersat habai kran bet kinong thok khubor ulai thu ba ulayai budien man kapor ban pen urlong ke kasurok. Mentala ars nem tam. Bat ka jingyai budin jung u shedok katanat National Highway Authority of India NHAI kala long shisha ka ba saiso hakaba menta ulayo ek jingtip lingba chief engineer baya katiga surok lamang tingkah hadu praklur tam bat ulapan pau ba kane kalong ka jingjop ka bakrawi ki pajba kathan nakalyang jung MLA ulapan pau ru jing ai kublai kerpang yu menteri katanat PWD uba preston tinsong ya chief minister ka sarkar jela Konrad K Sangma bat kiwe ki he sarkar ki bladon shisha ka mensim ban yarap ban yui baka nongston kan kelano akalyang ka roy kapar Ulapan pauru baka jingshania kabagi pajba kila IHU kala penlong yu bon hab ban tresitom na kabantaban penkelador ka nongston. Kanong kasuwag na sopian si nongston. Kani kasuwag kabala slam ha kabagani ka nagaling jong kani ka time jing nakwa ba kati kani kuwi nagsok kibron kamtam ki banhum naga highway spoka so nongston. Haru sa majak prahdin mga sinti ko mga ikmat nongston. Ngalathok ko ba aglay tili city sa kagamen. Balong ba mensyuah hakapo bagi declare national highway ya ka Shillong nongston tura ya kani ka ban connect nang tina sopian hanong stoyu la ben manalang pagade ka national highway 44E teka tu pol ni ong bala daga di national highway la di ban ai juga treatment kemudian di bentam hak mud mahal ka bypass teng la pasang ban proses ya kani ka scheme telah pa estimate na du usna ma jakat pra kakam kala ya maka balik si national highway authority of India Tapi kalau sengutunan menindas ngi layo ka kubo na ka police department bagi layo sanction ni kita. Kadang nak juga package jauh ka sopian nongston bat ka wi ka bypass amairan ka bakor cika katan keluar. Buat artili. Ka baditang juga nongston ka poe ki ka keluar tam. Kadang suak ka bron kamu kata ba kadang ka wi ni ki achievement. Ka big achievement unta ka so nongston ka jungi ka ba upay ba hi skim bi ud ya namba Nanti na sopian sa Shillong ke suak labha kabala nongston na sopian ke suak rasniu. Te nagaling juga aku nomik mat. Nas ngobra kublai kerpang ya udah tisi menesta. Uri pay te kmi ya ta perlu department. Ya usim menesta ujangi bat na kublai kerpang ka perlu department national highway. Ya chief engineer ya secretary perlu di bagi ladon ta sisa ta mesin berharap. Ban yu i bra nongston ka kelano kamdis kumolong hakiwe bisnan. Te nagaling juga ngai kublai si hajalu ya ki paiba dengan nongston ju ba ki ai ki jingshania yang ka jingshania ka bagi paiba ki ai ka penlong yang bangan haban tresitom ban pen keladur ya ka konstruksi nongston te kumbolong kum pitep tang hapo mata asnem tam kumba khatniu teli ki surok ni yo apa amat bidong jong nongston ye juni ki badai ne ka PMGSY ki badai ne ki Central Sponsor Scheme CRF dan RIDF te nagaling ne kum nomikman ka jingkup lagi gelesi pajba banga yawen ke padi pajba juga nongston banam ta development ka hoi ka pa dari kinu kudu kenhun bangi telang bagi dor kamparat ya ka connectivity dan iksurak ka banjat nya kuwi gejaka si kuwi gejaka kumpalong mata ka dor ka jingtu juga kamen bat islam syu bang sanction ka dik surak balik nya nongston jim ga si kersai ka ban poi si county ka dik ga deling bat kan ni don haka dan ti ban sanction bangi kemen ba ka nongston tang hapo ketuk adisnem kan keladur no But kipai ba, jong nongston ngai kublai biang kipai ba ki start banji nomik mat. Hadin kajing bamnasyu jengi mahapik stone nong do ide nomik mat ibla rem bari balne iba ichi sai ke jat bener bejungi kilapan kela na yung nongelam ijit thumai gi nongelam iban yalam sundan gi sejak ke jalam ikla. Kalau kesin ke bandung kong ba ka parti ka job nongston ka de ka parti ka bayalam ke jalam ikla. Tegani ka pedi ki start di paiba. Para ka bede ka kam development ngari we ka tui ki paiba bangun de bede politics.